Tipe pojak mafijašna grad, tuka na Skope. Ninja i Fantom pojako. Ovdje drugi sve klošari, ovdje drugi. Nije, ja za ti, ja dam duša, dugo i sakam. Ti me plata mene, ja sve, što mi kaže ti, ja sve idam i raketiram, i pukam, i koljam. Sve rešetke i prav, za ti rabotam, ti mi plata mene, ja za ti dam duša. A ovdje drugi sve klošari. Ja idam na Blue Cup i raketiram. Kalaš imam nakon ovo što zemam i pukam, kaj mi daj nared ovdje, ja za ti rabotam i plata 2000 evra mjesečno imam. Za ti ubivam čovjek, ja i sakam mnogo i celo trgovci, celo to je centar, celo za ti i raketiram, utražam pare, tako treba. I koljam sve, i koljam i pukam sve, što mi da nareda, tako pravim ja. Za ti dam duža ja. Za Fantom, za koljo. Ko je najjaka mafija, kaže? Pojako mafija tuka tipe Ninja i Fantom. I hrvatska mafija ne Šiptaro, Makedon nema pojak na nas. Ti se nosi u grupa? Za ovdje jasna grupa, za ovdje rabotam ja. Da. I trgovski centar sve raketiraš? Da, sve raketiram. Maska na glava ki ti stani u banka voliš? Odmah na banka vlezam i kalaš odmah i pukam, mora pariti jedan, ako ne... Da li za nas kim gibeš, ženite na sito dušman? Ne, sve ću vam ženiti, dete i macoro, sve što ima doma, i kuće će jebam, sve što ima doma. Mafni pozdravi go tipe vratni